Shalom, selamat pagi Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Paima ijalo hita, rigapan siganu paribata bani panorang sogot nyarion pasada hita hurta martonggo hita. Terima kasih puji-pujian may sombah konur nami hubamu Bapa. Bani ganupan bagal ni pangidopimu huban nami ari lopus ari. Itatang-tatang kam nahe nami. Ase ulang ciris jana madabuh kanami hubagas dosa. Ase tarbahen hanami jana marguguh kanami. Makorjahon harosuh ni rumah. Bani panorang sogoton pe. Marhitihon ni hidup ni hurumuin. Mangarap kanami. Ase hama tong-tong hama Bapa. Marhiti hatamu. Patugukon pangarapan pikiran sonagi hakor sayon nami. Saganjang nyarion. Ase tarbahen hanami tetap. Makorjahon harosuh ni rumah. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami, jalam rapakon tonggo namion. Amen. Bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus, regapan siganu pari bata, bani panorang sogoton Jumat, tanggal 10 sada Februari tahun 2022, ay matar surat bani buku Pesalmen, bintu siap lopat ayat 10 walu, nama katahon sonon. Anggo hupikir jiris manahehu. Jadi itu kol parotoni uhur mudo au ham Jehovah. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Ahado natang si bagelan mambayan marhoru uhur ta janah marutol hita mandalani kuluta sigano pari. Toturabah tene. Adong maay persoalan keluarga. Adong maay persoalan parlahoni niombah, adong maay homani persoalan ekonomi, pakon gue upetene. Tapi bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus, anggo parpesalmen ijon, sihol paingatkon, marhitihon ni pengalaman ni, bahasa na mambahen, natang si baglan marutol iya, ibagas parguluhan ni Aima sanggah doma lambin gulap janah lambin dohma parguluhan ni sonai age pardalanan ni guluh ni humbani nai bata ase on mana idah humani itongah-tongah ni parguluhan ni sigano pari bahasa naman jolom uhum rosi naman dalan kon uhum pe langbe ibagas hapit toron. Nah, totu bapenang nolongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Sonai mahuma namin hita ibagas parguluhan taon. Sedo ipar na lang kita bahasa si pikir honon do. Persoalan ni parlahon ni nyombata. Jana sedo si pikir honon persoalan pasal ekonomi ni keluarga ta terlebih itongani pandemi on. Tapi yatas nin haganupan bapenang nolongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Maningon parduli do hita hubani hasomanta. Maningon parduli do hita hubani halak na na odoh-odoh atape boy sobuton ta nalang mendapat keadilan ibagas parguluhan on. Natotu ijon mahapeni boy mambahin hita bahasa parguluhan taon atau pehaguluhan on lang pita untuk inikmati sendiri. Maningon duha petene boy parguluhan taon gabe panondang bani hasoman nalegan. Na ijon ma gati sanggah marusaha hita sonah ase gabe pasu-pasu hita bani halak nalegan. Lambin isa dari hita ma hagale kontak. Lambin isa dari hita ma keterbatasan ta. Lambin iarusi hita ma sonaha hurang ni pambotoh sonai age pangurusion ta. Janah anggo songon parpesalmen manobut marpikir-pikir gati iya jiris maau. Sanggah sihol iya gabe pasu-pasu bani halak nalegan. Justru ia sendiri pe rado HP madabuh, janah rado HP ni ia galek, janah ia sendiri do homani, ratene gabe soto pikiran ni
halani langadong nabuy ibahin laho paluahkon dirini sonai age laho paluahkon hasomanni humbani ketidak adilan. Natotu ijon mahapeni hita sebagai halak na porsaya lang maningon hadir hita selaku panguhum, lang maningon hadir hita gabe pengacara atape ahli hukum, lang maningon hadir hita gabe penegak hukum atape siboto uhum, tapi maningon hadir do hita sebagai halak parpitor na tetap parduli hubani halak parpitor na ibagas pangodo-odon atape na mengalami ketidakadilan. Halani ay bapainang nolongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus maningon adong do hapeni turah ibagas uhurta keperdulianta songon na bata na manukol-nukoli parpasal men sangga jiris iya sonai mahumani hita lahu mangida bahasa maningon si pardiut do hita manukoli hasomanta asilang boy hapeni idah kita bahasa ne horjahonta do masitong bahasa ne horjahonta do mapitor tapi langadong keperdulianta hubani hasomanta sangga ibagas hasosakanni. Nah ijon mahapeni asiboy idah kita asiboy hapeni marguguh kita ibagas na laho pajongjongkon hapitoron ibagas parguluhan taon pangarapan ta pakon tubuh ni urta hubani panukolion ni naibata ase ibagas na sihol jiris pehita takas ibotoh kita naibata do tongon naboy manukoli hita rosi na pajongjongkon hita asiboy tetap hita tene mardalan rosi makorjaon harosu ni nebata halani ai anggo adong ididah kita jana ihap kon hita nalang sadalan pakon harosu ni nebata baik ay namasa ibagas parguluhanta sonai age namasa bani hasomanta buban hita maay ibagas tonggo hubani nebata jana tetap mahumani hita mangindahi dalan rosi mangindo dalan hubani nebata aha mana boy ibahin hita laho pahapungkon sitaronon ni hasomanta. Nah totu lebih kunjai use bapainang nolongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus nuan itu tapkon pemerintah tado bahasa level untuk pandemi COVID-10 sia do malambi naik bahkan berita-berita piga nama rujung goluh piga ari parpudion lambin martambah do na totu ijon ma bapainang nolongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus manambahi parutulon ta do homani age pandemi COVID-10 sia on janah boy do homani mambahin hita gabe galik janah jiris ay maase marhitehon ni hata ni nebatane jalo hita bani panorang sogoton tetap mapindo hita pangurupion ni nebata ase nebata mana manukoli hita ibagas nama saon janah nebata ma nama pergugui hita mandopak kon pandemi on ay anggo hasomanta anggo guguh ni jolma lang boy pamonang kon hita halani ay arap kon hita ma paroto ni hurni nebata na bagal in marhitehon ni aha marhitehon ni natotap gol-gol hita ibagas tonggo mangindo mangelek ibagas toruh niur jana iri komani lang lupa hita mapardiate rosi manukuli hasomanta nasa nabuy tarbahen hita alani ay maningon do hapeni songon paroto ni hurni nebata namar horja ibagas dirita sonai mahumani hita marsi tukul-tukulan marsi pardiatean ibagas parguluhan taon asiboy tetap hita jongjong dirgak makorjahon aha nagabe harosun ni nebata ibagas parguluhan ta sigano pari amin martonggo mahita. Terima kasih bamu Bapa bani hatamu na pondok in pajonamhon ibagas apa pikiran nami rado tongon Tuhan gabi jiris kanami madabuh bagas dosa hinorhon ni namasa ibagas parguluhan nami terlebih
mangidah ketidakadilan na terjadi itongah-tongah nami. Halani ay Tuhan, paroto ni hurmo na bagkalin matongon, nanirap kon hanami lahu manukuli hanami, asi tetap merguguh na hanami, manlakkah, banidalan harosuhmu, banidalan hapitoro na dop tinotapkonmu, asi marsangap hamtong-tong Bapa, marhitehon ni pergulmiton nami si Ganupari. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami, jalan manami rapakon, tunggu namion. Amen. Hidup ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus, pakon holong ni ate ni ne bata Bapa. Apa persauran ni tondoi na pasing ma, nama kasomani na siyam haganupan. Amen. Oras mo bata ganupan, Bapa inang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Anduhar matongon, ganup ari, ganup panorang, lambin ihap kon hita, panukkulyon ni bata, ibagas sa ganup na masa, bani perguluhan tahun, asi tetap merguguh kita ibagas iya. Shalom.